мыйзамдуу жер бөлүштүргөн. Мыйзамдуу эле жер бөлүштүргөн. 108 адам жер алышты. Ermamat Bakırıç! 10 kişi jер алды. Ulaşakta prezident! Kuda var ya, kuda var ey can. Anana küçüğüm, çıktı vurdu beni. Getelim ne ana. Buradan çıkar, getir de tez bıraktı da. Adam başlar var Tutmasın hacı. Ben seni dua verip koy elge. Peygamberin müjdesine var kıyam lan o. Sizler niye geldinizler bu yaptan? Şu ellerine rahmat. Anana elden ele şu tuğanduklara rahmat. Buna advokat Karabayva buzmadı. Yaman buzmadı. Buna biz Orman adamlarına rahmat. Жақсы зиянмай шетінен Rahmat. Hacı жақсına dua kılayım ben. Allah şu bana şu Süleyman adam kaldı. Ömrün versin. Hiç buradan kan olsun. Şu cübürümcü dönmezler. Ular jер алган граждандар эмес. Matrayma Hatice. Бүгүн сот процесси аягына чыкты. Биз ойлогондой мыйзамдуу Кара Суу райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. Сотко катышкан күбөлөрдүн жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү далил болду деп эсептейм. Мыйзамдуу биздин ойлогон Есептейм, мыйзамдуу болду. Бул 2005-жылы трансформацияланган жери болгон эле 5 гектар жерибиз бар эле Ош шаарында, Учар айылында. 108 адамга жер бергенбиз. Бизде өзү 3 миңден ашык арыз бар. Алар мен үстүмөн арызданып жүргөндөрдүн бар жогу жалган. Эч кандай сатылган эмес. Биз ошо 3 миңдей арызды карап, 108 адамга гана жер бергенбиз, жалаң бейбечараларга. Бул жерде келгендер азыр бирөөсү дагы жер алгандар келгендер эмес. Ошо процесс жакшы эле болду. Биз Кыргызстанда чындык бар экенин ошо сотторго мыйзам чегинде карап. Сот жақсы тур чечимде чечкен жоқ. Ne sebepten? Ne себептен жеп алған параны? 2 миллиондығында біз жеп алған. Ошон үчүн сот жақсы чечим чыгарган жоқ. Біз сапсып иштенген жоқпыз оға. Advokatыңар бар беле же? Адвокатыбыз бар, адвокатыбыз срочный болуп бир жака кетип калды эле. Жоғалып сотқа арызданабыз. Соттар бүтін пулы барды қарайды. Бізге оқшаған адамдарды қарабайды. Сотқа наразыбыз. Құдай көрсетсін сотқа.